Me was experience bi a me pese me kan kakra kyerɛ for 27 years in my ministry. Me was experience bi pese me ka kyerɛ so obefa. Onipa bi a wohwɛ me bi atie nie 27 years I started say me preaching the name of Jesus Christ. I made Jesus Christ din asayare me dia hye nkom me dia preach salvation kwaje ho asem me di Jesus Christ din aye niam bebre e wasase so no me was experience kakra wo wiase am pese me bie so kakra kyerɛw ebia na befa ebia na wo mfa odofo so befa bishop Obinim afutu ebeboa wo hwe ewiase na yete no I'm telling you fa ho to Nyankopon so misu na ye ya ka mesu amwo hu say mani brasa na meka nisuo pese ba mintumi ensu nkyerɛw nisuo pese ba mintumi ensu nkyerɛw fa ho to Nyankopon so ewiase na yete no fa ho to Nyankopon so se wuti wiase oman bi mu a efutu a metu fu ne se ye Ghana se ye country bi a otisu bia no fa ho to Nyankopon so se wan fa ho to Nyankopon so dia na mo a musi Nyankopon bi ye ni ho Nyankopon bi ye ni ho wa wo si Nyankopon bi ye ni wiase menji Nyankopon di no obi a wosi wunji Nyankopon di Jesus Christ bia me wunji nipa nkwa onipa bia wo bia wa no osi Nyankopon bia ni ho Nyankopon bia ni ho Jesus Christ bia me wunji nipa nkwa no a wosi wunji ndi sa no ena ka metu ufo aka kire se wunyi di sa dia sister bra ena hwehwe bibia sika wo ne pe sika kira kwan wonte masem ni bibia me firi ameba naji wani wa asase so na Yesu Kristo ba wako hell obonsam gem na Nyankopon abufu hie ne ba watwe waso meka bisi asem so se wuti wiase na wo se wo believe se Nyankopon wo ho believe se Nyankopon bi yani ho Jesus Christ bi yani wiase o mewu ji nipa nkwa hey wo si Nyankopon ni wo won so si Jesus Christ bia mewiase mewunji nipa nkwa won so si sika no woni bi ena ti wiase ya yesem ena menya asem da menya asem da ne da benya asem no ena be huni se Nyankopon ne be Jesus Christ no omuhu hia ana se omuhu hia Ghana na yete no nokre asa e wo manim I'm telling you what you are doing what you are doing anya sa me say obi de ne 500 Ghana ne 1000 Ghana ne 2000 Ghana obi de ne sika kakra bi 5000 Ghana obi de ne sika kakra bi emam wakoda ba bi ense se woda obi de ne power mem wakohye ba bi ense se wokohye
so be fa be boa wo futu ampesa me de ma no bra sister dwen wo ho ma me papa dwen wo ho mi ntimi bie nsem bebre mu nkyere wo me say me was experienced for 27 years 27 years e wo Ghana me nenam ne abrochira me koba ka me kwadwo nyansani Bishop Obinim metu fu se wo hwehwe onyankopon kira kwan na fa Jesus Christ se wo kra ene wagye nkwa na fa Jesus Christ of Nazareth ye obi bia wanye nyina fa Yesu Kristo ye obi biara eme nipakum ema wadwen mu da enkum nipa da ade efe nipakum enkum bi da ade efe ne kalabule enye bi da misrew ade biala ya kreme na ade biala ya bone abebe nyankopon buo fu try ne bom pai se Awurade nyankopon avoid wo emfiri ho ye mekeka no ebre beba obetemase ye mekeka no ebre bi beba obetemase as I'm making 27 years in my ministry experience kakra na make atro men kan se mo nkyire obi ada me yire kura na eye akua okode akua Florence Obinim kura me mo na mane was ma making me mo me sofo bi amane da men kan che me waka bi ada agewo na make ase mo ya kire wo me si babia wo bi hwehwe Awurade onyankopon akira kwan unim Jesus Christ ahwehwe Jesus Christ akira kwan anyesa owo hyu bi ba be fa wako wiase a abrawotam ensoye na se owo a mefa wankɔ hyu bi ama obi enku te se akokɔ obi enku te se akokɔ anto wantwene a me se obi betua sika de wakoto baabi a ense se wokoda wa woni sika wonso a wonsum nyankopon yie wonfa Jesus Christ se wo kra ne wagye nkwa yie fine bone wo ho bone de wo ho. You are a human being. You can mistake. You can sin at any time. But making sure say boni obe tomu no unkem ube free. Minim die nti ameka kire wo. Sa wan twire nyankopon yie. So wan twire nyankopon yie. No one Jesus Christ anye woni daso na wo ya ho te said yankofo bia ya mo ho se me de minji ni se yankopo bia ho Jesus bia me wunje yankwa me ma yan daada me de me nkwa asole me de me nkwa asole na me mfa wi wo tietie de yankofo be kika na wo tena fie me nkwa asole me mompaye me nkwa asole me mompaye me nkwa asole me mompaye nyame bia ni ho nyankopon wo ho a nka se nyankopon wo ho a se Jesus bia ni ho na wutietie na Jesus bia mada na wo ye de opa me se maki asem 2 a ebeto wasase we so ube wu hyiw bia fi wiase bia abrabotam enso ye ube wu hyiw obi ante ase number 2 obi di ni sika anase ni position bi owo ni power bi owo no e do beto ba bia ensese wo ye de wokoto
fa ho to Nyankopɔn so na wo se wo ni Nyankopɔn wo nji ni se Yesu wo so wo ni sika no na dwen wo ho wo a wo se me ni Nyankopɔn bia obo machi dom wo kura ya wo se wo no wo ni Nyankopɔn bia obo machi dom no wo so kura san ni Jesus Christ a wa fa ne se okra no waje nkwa umfa Jesus Christ sa okra no waje nkwa ene sika ya nkofo bi anya bi se bi fa kwan papa so bi fa kwan bone so no wunsu wuni bi ena nam wiase ena ba yo ho oba bema gangalia ena hwehwene matu a ebeto wanhwa ubewusi obi afi wiase a me se wadofo nte ase obi bekun sa akokɔ obi bekun sa akokɔ obi de tie be boss ano ma bia yiwa afi wiase ntam anase obi de ni sika ana ni position bi o wana ni power bi e de wo betu ba bia ense so de woto eti hwe ho ye na dwen wo ho na se wo ye Kristo ni dia ene wa wie fa wo hye Jesus Christ mu ye ma dwen asem ho ache for the past 27 years I'm been many kosua ahwe niema wo Ghana ni wiase niema wo Ghana ni wiase wo niema wo Ghana ni wiase abrochira metutu kwan afufu plana metimu a mehwa ade steady ade me ne mrofo mema ehia mrofo ma ehia me nam Ghana he hwa ade enne na awurade bie kwan se me metu fu nka se me nkyerɛw wiase nda hokwa ase obetie me obinim mefutuo dia me den kam ye Kristoni I'm a Christian menye Judaism ni menye Buddhism menye A.R.R.E.S.T menye kanka menye Muslim osom ne do so minti me bobo ba me ye Christian so I'm advising Christians nti Kristoni fa ho twiri Yesu ye fa ho twiri Nyankopɔn ye na edu de den a wotimi agyew efi u problem nim edu de den a wotimi asave efi wo haw nim men nem wiase kwate se de woni wura men nem wiase kwate se de wo woni wura mesrew mo amafa Jesus Christ am kra na magye nkwale so ni mu ye emmo abrabole left and right jai de wo ye no ne Nyankopɔn po Jesus Christ po na won say ni sika edu de den edaboni bi beto wa betimi na twitwa ho a owie yaba na nye babia nso na sika betimi agyew enye babia na sika ebetumi asave kan hu se Jesus Christ to me onyankopon to me no ebru sika so ebru position ebru power ebru bibia so including Donald Trump mpo America president power no onyankopon be Jesus Christ to me ebru so if you say David say Awurade bi dwane ko hye po asimpo a wotene wonsa etimi eyi mi free ho so be fa futu amede ama wi a ebe boa wo se watoboni mu a firimu ntem wo ye nipa wo ye oba wo ye bema wo betima mistake bone be ne watom
mibisa wo bone bay na watom wato adwaman mu perade chew or de be chew some culture so you nipa you can mistake, you are a human being, you can mistake, you can sin at any time. Me say ade a menye bi da eno de Satan push obonsam Satan ya baifo push wa menye bi da ene so ne obi yere ebeda eno de menye bi da cause eno de okoya e bia na Awurade amfa abone anchew menye bi da eno de menye bi da anaso bedi moja fra beka nuafo mienu uni we beda enye bi da ye waje bo no ma wo kwa Awurade ni ma e bia na bone fa che no aye den wode be chokwa bi obetwe waso kakra ene menkum nipa nso da ebia no wa ya abortion da Awurade mfa nche wate Jesus Christ on fa nche wo apart from eno enkum nipa da misrew emfo obi ade a enye wo de a emoni mra de obi ade bedi wo afama no wo de fama no emfa kwan bone so mpa de Awurade nhira na ma onipa eyo odefo obradwuma yemfa bi nkan Jesus Christ banne enne ya me ne wo kase ya Jesus Christ banna ye bejaja pade ni wiase nyina ho obi abegyire Nyankopɔn ani mabu na konta 101 emoni mmiri wiase japade hwehwe so bepre akɔ heaven fa ko a enkanka ene emmoa mfotie bi antimi ma ho emewe wo ntoma emewe wo mpaboa fa ko antatea entafre fa ko nkura bi ntimi ma wi usika fa ko a wodade ntimi we na ache fa ko a nye de bia na bepra nye de bia na be nsane makɔ bolas nye de bia na be dwale fa ko mfuturo ne kyase fini ho preso be ko hobi baby aye kwa owuo ni ho yare ni ho esu ni ho arehuo ni ho kankwanhie ni ho ye bia ni ho watimi ne wakame ni ho konkonse ni ho entokwa ni ho bia ni sika nchen obi wo ho minimi nyansa chen we mi wodin chen we bibie ni ho makɔ school chen we ni ebi ni ho serew preso be ko heaven hobi na ma woni nda ho ewo Ghana ha Israel ma woni nda ho wona ma hwe ho so ye bi de metu fu se wona mo a hwe ho so ye wona mo a hwe ho so ye Obinim fansefo yitumfo wona mo a hwe ho so ye so do ho atwiri Nyankopɔn afa ho twiri Nyankopɔn yie wo do ho atwiri Jesus Christ fa ho twiri Jesus Christ yie obi de wo se wo believe say Jesus Christ bia wo ho but wo de wo believe it fa ho twiri ne yie I believe Jesus Christ exists or say he is alive obi believe forget the person never ho twiri ne yie Sister Bra, bompaye. Mempaye bon no so. My Bible can cancel no so. My okonku ne holiness no so. Na dwen wo ho. Na one pe wo downfall. One pe wo nimguase ne doso. Me see ububu more na bread kura twaw ne mujaba obi beti magye ahye ne ho obi beti magye e de atono so ono ene ma bread ni twaw if you say obi pe wo downfall odi opa meja nto wo fie e dan ya wotim na wo TV ne wo fridge ne wo dan mu ne manhye obi bagye ama ne ho so no na aye wo sa I'm telling you to show who see ye wasem wo metima catch you plane say enye bi da ti say aduro so obi se me kwa aduro so
ade efa ni juju aduro enko bi da Obinim fancy for na mo hwe me no so wakwa aduro so da mesrew anadwi wo beda pa onyankopon chew serious ebi so babia wo hwe me bia no wo hye mu a koto samire sugu nyankopon so pass Awurade eye bibi na to minti na ma me kwa aduro so bibi na to minti na ma me kwa aduro so ekọ juju so aduro so na Awurade chew because 10 commandment emredu enyankopon de ma Israelfo no Awurade se eye na chiwade na komachiri ompe saje ne ka ho wo se mensum nyame foforo bi enka me ho nsu nyame foforo bi a ohoni abosom bi o se enkoto nsole no enka me ho wo yesa woni me nyankopon be nyantokwa wo se mensum nyame foforo bi nka ne ho ema duro adwen ma wadwen mu da edu de edin a me fa Jesus Christ me kra na magenkwa na me was 16 years and I'm starting say me boy Yesu Christo din preach aka Yesu hu asem aka nkwaje salvation hu asem enu echi kwa celebrate hu mmobo e dia adoma chere different e ka me ho come start na me evangelist am ka Yesu hu asem and my boy Yesu di bepem ne e won se me nya A.R.R.E.S.T adom ne nkom sha adom ne adom bebere but me nya Jesus Christ din into ho. For the past 27 years, I'm not years with you, Yankopo Juman. Yama me who we are. I'm telling you, I make a biachon, even a mentiman canina. Some of Fenyan coupon with cheap. Kwa Obinim make us saying, some of Fenyan coupon with cheap back, pair, up a duro so da, one pair. The sicker ready be ye mamma, baby, the sicker to me, Jemet. Nyema mdi meni hu wo wiase yutufu afa yutufu afa yutufu afa mi tufu afa Yes, a bedroom baby. One kind means some sooner. Obe kind means some wasser. Famutu yanko ponso. You timid Daniel Fija Taminum. You timid Shadrach. A bed negu. Any Mishak mono. A do Jemu and Timabejo. You timid G Israel for every Muslim for some. A do the idea of Timabejo. Yes, will be quite watching. I'm telling you. Obi bekubo atwatwene obi be save life obi di nisika ememo akɔhye baabi yanse se wo hye you're very careful and extra careful. Nyemebu ono mo a me se edu de eden kwa enye bi da enkwa aduro so da fre onyankopon te asefo a wonim no obegyew fre Jesus Christ of Nazareth na wodo ho ato no so no obegyew boni bi mpo no wa ya pom kyew omo de be kyew minim wo mo me no ma ya adwuma 27 years minim wo mo minim nyankopon na meka na asem your boss ro ba asase no ono ne ho asem na meka Almighty God, the greater one who created heaven and the earth, the one who created the sea and the earth, the one who created human being like you and I, that God I'm talking about. Put your trust, your faith, your belief, your hope in him.
He is the only one can help you on this earth. No only human being, no juju powers can help you. I'm telling you the gospel truth. If you don't take my advice as your brother, if you don't take my advice as your father, as your uncle, as your son, as your everything, one day, you remember me of my words. One day, you remember of my words. Maybe you remember my words to cry or to laugh. Think about yourself and put your trust in God and His Son Jesus Christ. Read your Bible all the time. Be prayerful. Be holy. Quit yourself from sins, fornication, juju, killing, stealing, any bad things. Avoid yourself. The time is coming, the day is coming. You will enter your darkness, your dry land. God you are serving will come and save you. When you are was about the so when you pabone for a pewa, kabeti the American say. Obi hwehwe se bibi beto, wakobo obi amane se ono na aye wo saa. Obi hwehwe. Wonam ho saa no. CCTV camera di wachi. Obi hwehwe se bibi beto, wakobo amane se ono na aye wo saa. Fahutu Nyankopon so. Boni bia watom bia no me se Awurade are ready so de bechewo. Said the Romans kan no. Wo se afobuo bia ni ho ma wona wodaso wo Jesus Christ mu. Sa quotation here me de. As a channel say afobuo, there is no condemnation for those who are in Christ. Afobuo bia ni ho. It is a wood that sukuta Yesu Christo mu ye dia. And your boni bia wa ye biano. What the bechow? Said ye Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 1 kan ye no. Me the master many be ye. O Yesu mu. Ana wa free Yesu Christo nase. Wa free Yesu Christo nase say. What for Jesus Christ and Nase until we hear the open. And I said, what does we say? Yesu Musi. What for Yesu Christo Nase? Yentem Sabeshaw. More majai Jesus Christ at hawk because of Nsembi. More majai Jesus Christ at hawk. I'm for Yesu Christo Nase no. Now we are the open no. Yentem Sabishim. Ne pan the chow. So one fan chow. What they be chow. Now what the so Yesu mu dia. Na mistake ni boni bia to so dia pa Yesu cho Nyankopon chow. What they be chow. Because Onyankopon e na yesom no. If you say Nyankopon na yesom no, no de ne ba Jesus Christ amaye. See em fa ni 2 minute din no em fa mompaye o na mai san hunyade pomo che o mo de beche wo me de ma sam ne ba wiye se wa ye boni bia Awurade mfa nche wo boni be we bia Awurade mfa nche wo mistake bia wa ye bia Awurade mfa nche wo je wa ye bi Awurade onfa nchew na ohu mobbo ade bia wa ye tie Onyankopon tiasefo ene ne ba Jesus Christ no onfa nchew na ohu mobbo mo free Yesu Christo nase nyina no
you ready say o sa ba obeje wo ti say adwa toa no o de beche wo onipa bi a wo hwe me oba bi a wo bia Awurade mfa abone nche wo mistake bi a waye boni bi a waye agye bi a waye bia no Onyankopɔn fa abone nche wo agye bi a waye tie Onyankopɔn tiasefo ne ba Jesus Christ boni bi a watom biala waye boni tie Nyankopɔn ne ba Jesus Christ amomatimi atwe omo ho afiri ho Nyankopɔn ne ba Jesus atwe omo ho afiri ho because of mistake ni boni bi a waye nti amasese no wo ha atamfo ne abayifo ne ahombɔne nipa bi bɔneyofo bi twetwe tama wo ha Awurade Nyankopɔn ne ba Jesus omo fa nchew no mun so mu bio omun so mu bio omun so mu bio e woni din Jesus mu adumti amen.